Maya pasisilimpu kaya katamungan, pakiabot ala po kaya katang banalamisa, para king kapasalamatan ng Richard and Chona Yumol, ning paagapi toong, para king kaladwan ng Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita Alejandra, Anthony Porcadela, Chopelo Perel, at din sablang kaladwag king purgatorio, ikanta tayo po yung dalit na pamuklat. Sabi mo pa rin ang mamiyalo ngayon, anak. Kilag yun ingig pa ang po'y anak ang po'y banal na Espiritu. Amen. Hinginu manatili kaya kayo. At kaya kaante mo rin. Si Shantala rin katang kasalanan, manyatang kapatawaran king Ginoo batang maging karapat dapat, magmasusi kaniting banal ayu karis. Ikang makiburing alang mabating kareng binyemo, kang Kristo Ginoo pakalulo. Ginaw pa kalulong. Ikang tinapining biye papawiking kakaming kao, at danop kapilanman Kristo pakalulo. Kristo pa kalulong. Ikang babi kagiwan, at kabiasnan kareng kikang tutuburan, Ginoo pakalulo. Ginaw pa kalulong. Diyos sa mayipayang totoo pakalulwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga, Amen. manalangin tamo. Papapakalulong Ginoo, pakirandaman mo ring panalangin ning kikang balayan, ikesanang pinanggap king kalam ning kikang kasalpantayanan, parati king makipakirake, king bayo ng biye Kristo. Itiadwan mi, kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, mabibiyat magari kambe mo, metong buking panga Diyos, manggamang king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ding dapat daring apostol. King mismong aldo ito, migmula yang dinalan mabagsik, na pangalupig ing iglesia karing Jerusalem. Deng sablang alagad, subali karing apostol, mikalat la karing kabilugan a probinsya ning Judea at Samaria. Deng mapila na taong deboto, kitkut de Esteban, kabang tatangisan ding makanyan-kanyan. Dapot, isaulo, pilit ning pekisiran ing iglesia. May mamuntaya bale-bale, keladkad na laring alagad, babayit lalaki, at sakano pepasukol. Deng talasalpantaya ame katakas, lipat-lipat la karing miyayaliwang lugal, at numan ka rin, penaral de ing mayap a balita. Ing metong kareti, yapin Felipe, mintaya king syudad ning Samaria, at penaral ni ing Kristo, kareng tao ka rin. Deng taong misasan metong lang tinanggap matula, king penaral na, pauli ning dimdamda kaya, at ila mismo, ikit da ing mala adepatana. Ating mangarok aspiritong linuwal kukulisak kareng dakal ay nalipnanda, at dakal lang tuturing lumpu at pile a kinayap. Inya, mika maragul a pamagsaya, ketang syudad ay ita. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Purian niya ing Diyos, kambening masayang kulisak, ikong sablang melalang. Purihan niya yung Diyos, kambening masayang kulisak, ikong sablang mela lang.
Purian niya ing Diyos, kambening masayang kulisak, ikong sablang melalang. Dalit kayo king ikaligaya ning kayang lagyu, kaya ibe ing tapat akapuryan, sabyan iti king Diyos, tutulang makapagmulala ring kekang daraptan. Purihan niya yung Diyos, kambeni masayang kulisak, ikong sablang melalang. Ding atsuk king yatu, keka sambala, daralit ka puryan para keka, at kekang lagyu yang puryanda. Meko keni at lawanyu, ing makapagmulalang dapat ning Diyos, king libutad dareng tao. Purihan niya yung Diyos, kambeni masayang kulisak, ikong sablang melalang. Ing dayat malat kaya yang pepamalan, inyang mekalakad la libutad na. Taong kaya katamong pipumpunan. Mesaya tamo ulinitang kayang depatan, yaing mag-aring mipmong kayupayan, king kapilan paman. Purihan niya yung Diyos, kambening masayang kulisak, ikong sablang melalang. Parangalantaya po yung mayap abalita. Mipaku king krus alang-alang kaya katamo, ing ginungeni mibangon ng iba't king kutkutan. Hinggino manatiliya kaya kayo. At kaya kaante mo rin. Pama sa aking maya pabalita, agpang kang sanwan. Ligaya kaya ka, o Nga ng pepalino Jesus ka rin kay ngalagad, ako ing tinape ning biye. Ing lumapit ka na ako, iyo dumanop kapilanman. Ating maniwala ka na ako, kumaw kapilanman. Anti mo ing asabi ko na kay kayo, ikit na ako, makanyan man, ko pabisang maniwala ka na ako. Lumapit la ka na ako, reng sablang babi, ningigpa ka na ako, at ing ninumang lumapit ka na ako, kay sakwil pablasang tini pa akong iba't banwa, bang dapta ning sarili kong kaburian, no ning kaburiana, ning mitubod ka na ako. Iting kaburiana, ning mitubod ka na ako. Hinga ko, ko kabatingan metong muman, kareng sablang binye na kanako. None, pasobyan ko ngang mie, king tawlingaldo. Huling itiya, ing kaburyanang ikpako. Ating balang metong amanakit king anak, at maniwala kaya, mikabiyang alanganga. At pasobyaning mie, king tawlingaldo. Ing maya pabalitaan, ing kaya katangkaligtasan. purihan kaya ka, o Kristo. Maya pag sisilim po kaya kayungan. Maya pasisilim po among. Siguro itamo tintang paboritong pamangan. Ano pong paborito yung pamangan? Retang kaya katamong paboritong pamangan, ausan talang comfort food. At din ang comfort food na reta, nang kahit tamo pamitan tala, o kaya itamo panintunan tala, o itamo o abuburyanan tala. Kaya po atang pisabyang comfort food, balumeng tambing, lung nari itang paborito mong kanan. At itang mamietula ka. Kasi itang pamangan na ita, iya mo kabud makakabsike ka. Nune, magdalayang saya at magdalayang tula ka. Kaya reti ausan talang comfort food. Kapilantala ka no mag-crave o manintun ka rin kakatang comfort foods. Potang mapagalta mo. Ne? O kaya potang anong maproblema ta mo. O kaya potang ita mo o anxious ta mo. Bakit kanita talapanin tunan? Bang kanita masatisfy ta mo kareting comfort food sa reti. Kaya katamang ebanghelyo ngayon ni may kumpisaya pa po iti last week.
Friday yata may gumpisa. Ining bread of life discourse na ning Ginoo. At mga nanyong may gumpisa, diyang pepa, rakal na lareng 5 tinape, ang poreng adwangasan, at ding tao panin tunande. Kaya ni kakabay ning ebanghelyo tangay ti, kasi installment siya everyday. Ne? Na, yung sasabihan na ning Ginoo, pantunan nyo ko, uling kinabsi kayo, o panintunan nyo ko, uling bisa kayong mangan king tinape ning biye. At nano ka ding tinape ning biye nga iti, nga naning kaya katamang ebanghelyo, ako ing tinape ning biye. O na kaya sinabi, ako ing fried chicken ning biye. O kaya ako ing crispy pata ning biye. O ako ing kari-kari ning biye. Ne? At kaya tinape. O, kasi anyang panahon ng Ginoo, yung comfort food na rin tao, yapin ng tinape. Available ya parati, at siya parati ken, atalo sila, aldoldo kakanande. Kaya po, potang marano pla, nano ing easy na akwa, yapin ng tinape. Kaya iti sinabi ng Ginoo. Kaya nung lawin tayo, bakit kaya ako yung tinape ng biye? O, para kang Ginoo tayong Jesucristo, ing tinape nga iti iya mo tinape, makakabsi. Noon ing tinape nga iti, magdalayang biye katamo. Bali po, ing meto nga makamatengene, pamangan. Maniwala kayong makamatengene, pamangan. Ano po yung kapatid kong doktor, ita kanong kapampangan, ing number 1 king dialysis. Dakal mag-dialysis, kapampangan. O, at saka, karakal pong dialysis center, Ketikim Pampanga. Iya papansin? Balong hospital at yung dialysis center. Bakit? Kasi rin kapampangan matakol. Ila matako, no niya manyaman la pabatal. Itang ganaganang manyaman yung burida. O, niya saguli, sakit la, saguli, o, di ka diabetes la, mata sa presyo. Kaya po, yung pamangan naman talaga magdalang biye, no iti, magdalang kamatayan. Kaya nung lalawin tamo po, ining sinabi ng Ginoo kay katamo, yung tinape nga iti, makakabsi, no iti, magdalayang biye kay katamo. Bakit magdalayang biye? Muna, yung pamangan, iti, potang pengan may, maging partida na yung katawan mo. Ewatin tang kasabihan king English, what you eat is what you are. Ne? What you eat is what you are. Anong kanan mo, yapining maging ka. Nung ika, yung lifestyle mo, yung pamangan, healthy, maging healthy ka. Pero yung lifestyle mo, yung pamangan, kanang may buri mong kanan, nagyang mataba, dakal-dakal sakit kaya ka. Kaya po, yung pamangan, iti, maging party na yung biyeta mo eh. What you eat is what you are. Ne, kadwa, yung pamangan, iti makakabsi, no iti makasatisfy. Bakit? Kasi sinabi ng Ginoo, nga nagkakatang ebanghelyo, tinubod na ako ng Diyos, bangkanita, ako, kabatingan metong bangkaring sablang binyen na kanako, ningig pa. Kasi yung makapag-satisfy kaya katamo. At katlo, ining being IT, nung yung pamangan magdalang kamatayan, pero yung pamangan ni biye na kaya katamo ng Ginoo, iti magdalayang biye. Bakit? Nga na, nung ni naman nga ning mangan kaniting tinape, iyamirinan niyang biye alanganga. Aldoldo, available ya po ining pamangan na iti. Ukarintaya akwa iti, king Eucharistia, king Misa. Kaya nung itamo po, sisimba tamo, yung pamangan na tanggapan tamo, king katawan na daya ng Kristo, iya mo pamangan ningat siyan, nung iti pamangan niyang kaladwa at magdalayang biye alanganga. Kaya iting sinabi ng Ginoo,
nano rin kay katang comfort foods na itamo parati tang pamitan bang masatisfy tamo. Ting gino, sinabi na, ako yung tinapay ning biye. At yung tinapay nga iti, yung kayang katawan at daya, gawan tayo naman sanang comfort food. Kaya mo king katang katawan, nuneking katang kaladwa. I Kristo ligura na katamong emunano, inya pinili neng manatili ang parati kaya betamo king Eucharistia. At ngatang manalangin, hari ning ligaya, pakirandaman mo kami, itangan po. Ligaya, pakiramdaman mo kami. Para king Iglesia Katolika, magbalik sa keya ing malala madibusyon king tune presensyo, abala mo wari may na karing milaba sa banwa, manalangin taking Ginoo. Ari ni Ligaya, Hari ning pakiramdaman mo ligaya. kami. Para karing mitagulaling king Biero, king Santissimo Sacramento, kapilan man sa eladirimla king karelang debosyon, manalangin taking Ginoo. Ari ni Ligaya, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang tatanggap komunyon, aemya yang karampatan at kapasalamatan, manakit lasanang mapilan a pinandit bang pasalamatan ing Ginoo, manalangin taking Ginoo. Ari ni Ligaya, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan, manano na sanang ing kaya katang pamakinabang, pagkaluban nakatang sikanan at etagan, mipasyag king pangadyos ng Kristo, manalangin taking Ginoo. Ari ni Ligaya, pakiramdaman mo kami. Abetala ka rin katang panalangin, ing kapasalamatan at kaya doon ng Richard Chonayumol ning pagapitoong. Para king Kaladwara, Diosero Monsignor Junior Antonio at Juanita Leandra, Anthony Ampoy Teofilo, panalangin tala king Ginoo. Ari ni Ligaya, pakiramdaman mo kami. At doon tayo ngayon kay katang sariling kapagnasan. Ginong Yesus, sugod ing lugod mo kay kami elanganga, pasulungan mo sana ing kasapantayanan mi kay ka. Yubag mo kay sanang pasalamat king mit mong katapatan. Ating kamalayan king kay kang pangayutsupot ang tanggapan miya ing kay kang katawan, itiyaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Purihin Diyos, meto sa kloban kay kang kaya panting aming tinape, para kaya kami maginyang tinape ning biye. Purihin Diyos kapilan man. Purihin Diyos, meto sa kloban kaya para kaya kami gawain ngayon numaning kaladwa. Purihin Diyos kapilan man. Manalangin kayo kapatad, ng kakatamong daon, matanggap iyara paning Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sa ning Ginoo, tindawang karinggamat mo, king ikapuri at kalagaya ning kayang lagyo, king kakatam ka sa plala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang ibaya mo kay sana kapamilatan dareting misteryo, ning kaya kaming pangakabo, si dalada kay sana king alanganggang tula,
ningalang ko pa sobra ning kay kaming talapan at busit iaduan mi, kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. King ginuman tabeya kay kayo, Iti mo rin. kita syulareng puso Makatasno yu. king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang paratit numan ka rin. O ikpa Diyos sa langanggat lubos mayupaya. Papurianda ka, King Maragol alubos sa tula ning panahon ning pamay niyo bling mebi. Ni Kristo maging sakripisyo Pascual miya, gewa na kaming anak ning sala. At may bangon king bayo talang hanggang bi. Biglat na la, ring pasbol ning banwa, pangtanggapan ning tapat ng balayan, ning kamatayan ning krus, yung menat bus king kaya kaming kamatayan, at king pamanyubli ng mebye, yung mibangon kaya kami king bayong biye. Walinita, kambering sablang koro ring angidas ka ring king banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Banal, banal, banaling Ginoo. Diyos Diyos sa mayupaya. mayupaya, mitmoy banwoy niya, tuking kang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad siya'y daratang king lagyuning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banal o ikpay kayong panibataning sablang kabanalan o linita pagparalampumi, yung papagbanalan mo lareting ayin king ambuning espiritu mo, bang para kaya kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Yeso Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan, king waning tinapi pasalamat sa keka, piraso ne, binyene ka rin kayong disipulos at ngana, pananyiti kayo nga at kananye, iting ka na akong katawan na midawon para kay kayo. Makanyan mo naman, kay bating apunan, kingwaning kalis at pasabayang pepasalamat kay ka, binyeneng kalis ka rin kayong disipulos at ngana, pananyiti kayo nga at minum ko kaniti, ting kalis yung kanakundaya, hindaya ning bayi talang hanggang tipan, abibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, bangket ami patawaran na rin kasalanan, daptay nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Ginoo ka pamilataning kaya kang krus at pamanyubli mebye. Linigtas mo kami, ikayong talapagligtas na ningyato. Yang iniganakan mi ikpaing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraw miya kaya ka, iting tinapi ning biyang poing kalis ng kaligtasan, laiming pasalamatan kaya ka, impapaliaryan mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo kaya ka. Kapag kumbabami mo namang pagamuha mo ni kami nga sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banalay espiritu, kanakan meway pa, Santa Iglesia makalaganap king meto yato, bang bigyan na piking lugod, kambiyan ng Leo na kaya kaming papay, Florentino yung kaya kaming obispo, de sablang pari ang pong diakono, kanakan mula naman din kapatid ming pepay naon at maninay sabling miye, ampore sablang miyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Kaluwan mo kami ngan, gawin mo kami ang karapat dapat magkamit king belang hangga bangkayabe ng Maria Imbirhening Dunin Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kambering sablang apostol ampore sablang banal at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon porienda kat paligayan, kapamilatan ng Kristong kikang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya ikpang mayupayang tutu, kagumning banalay espiritu, pupuriyan kat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. 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 Hindi po manalangin tangbit mong kapanaligan na lugod kingig pa, karengamanong tiro na kay kataning ginuig pami. At kabanwa, misambay niya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, pamintuan niya ilong mo, ketisuli pantibanwa, karal miging altoldo, biyam kaya kami kaltong ngayon, ang pagipatawad mo kaya kami rin sala mi kaya ka, anting pamatawad mi ka rin mi kasala kaya kami, mangyamo kaya pa isaul kintoksune, kapos mo kami king sablang marok. Kapos mo kami o geno kay sablang marok, malugod magipagkaluming kapayapan king panahon mi, paking kasaupanin kaya kang pakalulo, parati kayong mi kapos yung kasalanan, at mirigtas sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami kambiyaning maligayang kapanaligan,
kimpanyatang ng Yeso Kristong kaya kaming talapangabos, uling Uling kaya kay kay kang kayarian, kayarian, kayo kay payan, payan, at ligaya ligaya manggamang manggamang kingalanganga. kingalalangga. O Amen. Ginoong Yeso Kristo, sinabi ka rin kayang apostol, king kapayapan lalakuan ko kaya kayo, yung kapayapan ko biyak kaya kayo. Emo sa balikdan din kaya kaming kasalanan, na nilawan may kasalpantayanan kaya kang Santa Iglesia, pamayapan may pong bilugan, nagpangking kaburian mo, kang mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Payapaning Ginoo, parati sanang manatili, kaya kayo At kaya nga, kang antimurin. bakit tamo po ngining mikakami itong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo nga, kapayapan po. Kordero ng Diyos. Kami lalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, kami lalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, kami lalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyoing ginutang Yeso Kristo, ang kordero ng Diyos, siyang milakoking kasalanan ng yato. Papalat ang mayaw singa po na ng kordero, Ginoo, kaya matampang-tanggap kaya ka, dapat kasi nga yatas mano mo, pumayap pumayap na na ako, ako. katawan at daya ng Kristo, dala nakatangan sa aking bialanganga. Amen. Tawa ng Kristo. Lord kayo po. O Ginooning prayer Pope Leo XIV for disarmament and peace. Ginuning biye. Lilangan mi balang meto nga tao king kang wangis. Maniwala kami na lilangan mo kami. Para king pamisan metong. Ali para king pamisagsagan. Para king pamikakapatad. Para king pasiran. Ikang mga mano ka rin kang kalagad. Ing kapayapan manatili kay kayo. Ipagkalob mo kaya kaming kalam ning kaya kang kapayapan. Ating sikanan banggawan mong katutuan itiking kikeng kapanaunan. Iningaldo daraw mi iting panalangin para king kapayapan ning mabilugayato. Adon mi ngipili da ring balang bansa ing karelang sandata. At pilina ning dalan ning pamikasundo at diplomasya. Iloko mo ka ring puso ming kamwa pag inagitat kailang manasakit. Pangkanita maging dala na kaya kami ning pamikasundo. Sapan mo kami nga bita sa king tunay seguridad, iya, minipatan king upaya po maning tako. Nune, ing kapanaligan katurinang pong pamisan metong king kimalit. King ginawa sagad mo, king pamuntok daring bansa. King mikakte pangan lang balikdan. King nanawang bagay pasari ning kamatayan. Itok nanging kalaban karing armas at isentro imbira karing lalong mikitamay na. Mananasan ng kapilanman, Emiral King Yato, imbanta ng sandatang nuklear. Panalaw Espiritu, gawin mo kaming tapat at alapagobra,
Ning kaya panaldo-aldo, karing puso mi, karing pamilyami, karing komunidad, karing balenmi, banging balang maya pabalita, balang kimot painturo kim pamikasundo at kimbalang pamipasya, para king dialogong maging yang bini ning bayong yato. Amen. Amen. Manalangin tamo, huwag paming balugot sa panmakesana, king grasya mo, king biyemi kete king yato, lalo na maging kapag pagmalasosyan mi imkeking pangakabos at tayrana kami manggaman sana papunta king bielanganga, itiyaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Bukas po yung misa tamo, 9 o'clock in the morning. Huling pong atin la pong induction. Then kaya katama pong Holy Face Crusaders. Kaya sana po makapakyabe tamo karing Holy Face Crusaders King Induction Ceremony da po bukas 9 o'clock in the morning. Inginu manatilia kay kayo. Kaya ka ang Pwede timuri. siya may paing tutuing ikpam. Poing anak, ang poing banal Espiritu. Amen. Misa midawne, metanaking kapayapa na lugod kang Kristo. Salamat, Salamat King King Diyos. Diyos. Maya pabengi po kay Maya kayo. po.